بله تماشاوانین هجا کار و دانین و تقینا لبنانی لسر ربندا لبنانی جیل کردستانی چوابوی سروک ربندا لبنانی لحریما کردستانی رزار مصطفى حريري ميواني منم دمباش بريز حريري دوب خيرهاتي هفغميا خو بيشي دست بكده خوازن ديار بكم ابي بويري تقينا لبيروت چه کارگری لبوکی روندا لبنانی لحريما كردستاني بيروت سويسرا الشرق سويسرا روجلات بيروت الحرف والعلم كانيا زانستي بربرسينيرو للبناني راقهاندنكو بيروت ولاتا كيويران بجارة كيويران زلزال كبير راستي عرض هجك مزنهات بغض النظر عن الأسباب بيجومان هند سدمجي اف بربرس وآليين سياسي بربرسراتيا في تقينا مزن دستي واندي كو زيدري 200 200 کس بهترجی بونه قربانی 5000 6000 بریندار هنه اشتراجی 4000 مالبات در بدر بونه آواهی لبرکتنین آلی اندازیاران کو دبینن شوپینن کو هن مالبات جی لوان درامانه زیان مزن ناین هجمارتن کو 5 میلیار دلار دیگه 5 میلیاران آوا دسپیکی زیان دسپیکینه ین جبلی زیان نراست راست کو پشتی ما بعد الانفجار پشتی تقینه چه بونه من بداية الانفجار دسپیکا تقینه تقارير بتقول رابورت بيجن كو هن مادين عم باركري هبون نافچه كو لقايك كي السالة 2013 14 الويدا بون وبشتي ويك البندرة بيروت هاتي عم باركرن برس او كي اف در باسكري كي او درخستي كي منع صدور اي قرار كي بريار درخستن كو جوان دادوران كو جوي دري بي درباس كرن اف برسن لي يا جرينكتير اف ماده بحسب خبير لغوري هن بسبوران ين سربازي رو عقيد نادر بيقول انه هذه الماده بيجاكو اف ماده ناطق حطيت عليها نار كنت اجرجي دين السر حطيت عليها كهرباء حتى كنت الكتريكي جبين السر ناطقه حتى كو بومبيك يان تشتك بيب تقينه كو فيكي برودا افيك جفيكي جي اجرات عم باركرني ودانينا يعني الاهمال واجرا في الان الاتجاه افتشتا كوبوي الودا تيخو ياكرين كو تاقينك جهندر هاتيه كرن ياجي دجمن اسرائيل هاتي كرن هن رابور كو دجهن كو ارتش هاتيه كو انه في كو احتمال يكون كو اگر هي اف كاركي سربازيان تيك درب وك مديد وجديد فان فيديو عنده فروكي كدرون الور البش سروان كوغان بريز حريرين خازم ويكي بزان بنها لكردستاني ابي بويري هفغمي پیدا کر سروکي حکومت حريما كردستاني مسرور برزاني سروکي حريما كردستاني نيچيربان برزاني رايا گشتيا كردستان 24 هر لسروي بابتي راوستيا وكي روندا لبناني لحريما كردستاني هم ويكي چاوا پیشوازي طبعا بله يعني بداية دسبيكي ام بنافي خو بنافي رافندا لبناني وبنافي قلي لبناني ام سلافين خو يمزن وج سروك مسعود بارزاني وسروك هرمي يشرفان بارزاني وسروك حكومتي
برز مسرور پیوندین لبنانی و کردستان و عراقی داستک باش دنه ام وک روند و کمالگه مجلس پیکی جد سال 2008 مکار سر پیوندی وان پیوندیا کر پیوندی داستک هری باش دنه ین بازرگانی سیاسی سپاس بو خودی هلوستا سروکان ننوی لسر هلوستا جامریا گلی کرد کو وان هلوستا نشاندن هلوستا کو دست پیک دانه و هر وهاج بود دانه علی کارین لگوری کارینن خو ام سلاوه که مزن دگینن وان و جوان ردشینن بحمی وان گلان وان خلکار کو لگل مساکنین براست ام جدوستانیه و جهوالار پیوسته کو وی راوستانیه وان مهیه برز حریری هر وکه وی که تخوازم بزانه بمنها لبنان جه پروسه کی آلوز کریزه سیاسی کریزه آبوری در واسطه بیم د پروسه کی وساده افتقینا کل بیرودی بوی دکاری چه لبنانی پیدا بکن لبنانی دوی چه بکن جبوی کو وی پروسه جی در واز بکن منذ أن جرت التسوية دسبيكا چارەسەریە سەرۆکاتی دەوڵەتە سەرۆک سعد حەریری ساڵ و نیڤان پێدا ئەو بابەت بوو کۆ چارەسەریەکە بێکردن و هەن پرۆژەیەن چارەسەریە بێن دیتن ji بۆ وان دۆزên داڵقاندی هەروەها ئەو دۆسەیەن گەندەلیە و civaka navdewletî jî keleka me sekinî di qonaxa Borî de kongireke yekgirtî jî çêkirin ku Serok Saad Herêrî bi 11 milyar dolar piştevan bej aboriya Libnanê re piştî wê vegeriya Libnanê û hikûmet tu çaksazî nekir welatên Erebî yên dost her wiha civaka navdewletî merc li ser Libnanê danîn ew jî çaksazî destpêkê çaksazî tu dolar derbasî Libnanê nabe بی کو چاکسازی بکرن کو اف مرج هاتنه دانین چاکسازیین دل کتریکه ده 40 میلیارد دلار یعنی کتریکه بندره ده فروخانه لحمه کرتان چاکسازی بکرن یم برهم هنر لبنان نولا تکی بپره لبنان نولا تکی بپره لبنان دزی هنه دزوی اداره دکن جبر ویکی ام دبینن کو الحل موجود چارەسەری هەیە چارەسەری کو حکوومەت استیقالە خۆ بده تقصير ولاية المجلس هەلبژارتنەکە پاقش بێکردن نوح المجتمع civaka navdewletî û ya Erebî jî amade alîkariyê ne em dê demeke Kurd birabin gelê Lubnanê alîkar e bi vê yekê lê bi vê siyasetê û ev aliyên gendel di desthilatê de hebin tu nikar tiştekî bike bi mixabinî hevgamiya xwe diyar dikin spas ku tu hatî Mustafa Herêrî سروکی روند لبنانی کو تو استودیوی میوانیم